Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Nang tahu berkhoi saroni soal kublai belum berkhoi mam di Kongres Parti Jogi yang negara state di kublai sibunnya apabila dia puram ini yang negara sengi sesisin part saya negara kemi ngalak bandung ke kemi nomor balik bang ladan hadasin Kongres mentala Arab Saudi Reading kejing kelat jong ibadan mino syaka sing imino naka Kongres UDP tekum ta ngalasa na kumu brio madan ngalaban om te sipor ngalas ngau penapai kata kecil ngelap juga Voice of the People Party mau ngalas ngau nok mensiam mahayaka tekum ta ngal join saka sipor Henry ngalasong itu ngalah perkat pan ngalas ngau ngilayadon kamde ke Voice of the People Party mo ngamla banong kata versi penkot lebih nanga sebelum ta tenang na kadang mentang ngaperkat mo imat ngaladai ban phai dia sakakmi namar kadai lani ke parti ke banga nasngau sa kadang ke nongrem katenrai akaba khamtam na kabata jonga jongpi kiba ima kani gari kabaklak lakar ni saboni menne kadai gari kaba ni de kirit pa ikmat ke India ida tangsi niat barete te ladang nyim kendet benreu ladang nyim perhat pa kumboang kari jogi kan sa jarnai kaktin jogi kita benreu jogi kan sa jarnai na kadeka selaperte te kunta ngasim ya garai ngong dalam bendo ngan lek hai biang siapa di Kongres bat ngalarai hiru no dengan nyine lalong bendo agane ke parti te kunta nangis kamba kumbaka soyong ke jogi kadai ka ketam juga Kongres ni orok sikata mo kadai ka ketam juga Kongres bang ngangis kam remba ka jingdon jong i bang Osborne mo karjana ke presiden te ngapang ina prayer ka sakiway parkiran ba kibanangwan na tiyan kidampun te kiom yana ya sakman te mangi ni bod na tiyan te ngakarmen da jing stu jumur ke kiramba da kapang ina trailan na kabanta da jing bahasa konstitusi soyong kecengi ngangai pa kani ka MDC ru panwan ka soyong kan sawan biang dombreu jong ke parti Kongres te pangkata nagalen jong ngamdan sibon matkran mo te mentaro kumbaya tu epi kini ginong kristian kaya domen bale naman nga ayo pom tang sampo tu lay pom simir bale ngirum yo alexe no bawan tang sampo te tom le no ingin saya tanya menurut ini semua ingin saya tanya pengkelanya ke parti rengkat dari presiden bagi dua parti paralel dengan kermen ke bawang benih bah ke parti Kongres ini soyong kan sawandian akan ada MDC di kermen ru begini ke paralel jangan nak jirang nak tanong semai belas mentah bah nak kiwe ki konstituensi diberi mentah ki pai sa ke parti Kongres te ngambang cibon nak kiwe ban keren